betundon buraman lagapol. Yang sakramen bakutan berduan berlonglay. Yenyero betundon buraman lagapol. Yang sakramen bakutan berduan berlonglay. Yenyero betundon buraman lagapol. Yang sakramen bakutan berduan berlonglay. Kablo mahapablo akun mensim bakul. Kumbang kabanen kong chandar berabo jananda junam. Amin. Hagak dang pa brakon ram sem bakut. Amin. Pa chongi. Ubaha bre kalanga bakuit kagate chome. Kanmanga ki ma chome. Kanmanga mon chome. Hagate ne ubaha bre. Kawayangi menta kajimbam chome kabalasmi. Pertamabiangi yaringan chumi. Kumbang yaringi mapya kebelasmiangi. Perpadiala yang isyaka jingkan shoy. Henry de Benaria ginagabasniyo. Amin. Kublay kumaria. Kabadada kacingaye. Hadrayo dan pahala karkuya panam tanggagande. Perlakar kuya sebab pocong pau Jisu. Ko Maria bakul ko kemiya jangole Dua kebenta singi kunang pop. Mentar murha kabacinga jongi. Amin. Ngangit hau gre pa rang bor baro. Unang tau ka panay wadka kandeu. Badal Jisu Kristu kon mamaray jong u. Utray jongi. Ya bala bunaman siyam bakul. Ya bala kanang Maria tesoti. Ubala shaleng be kompon tu Dios Pilatus. Lasa kafnya u ulia berlatbiau. Ulagi asyaki bayab hakasni kabalai ulamik parnaki bayab. Ulagi shamning shonsha kamanuk lek paran borbaro. Nangga umat berbisar Nangay haman siyam bakul, hakabala katuli bakul, hakajing yasa lagarikul, hakajing mabyaki po, hakajing mipat kado, hakajing bamjukul. Amin. Kukpa pamcukut. Nadarwa kami agame berkasnam, kami siyam berjing loplay, ukun laile jomi, kutai kandar jomi Yesus Kristus, manbenbiana kabandagi pop jomi, berjang kaperte barok kawe. Namar kaci shashi tama ko desa jong u. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kaci shashi tama ko desa jong u. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kaci shashi tama ko desa jong u. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kaci shashi tama ko desa jong u. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kaci shashi tama ko desa jong u. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kaci shashi tama ko desa jong u. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kaci shashi tama ko desa jong u. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kaci shashi tama ko desa jong u. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kaci shashi tama ko desa jong u. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kaci shashi tama ko desa jong u. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Pa pamcukut. Ngadarwa kami ya kami berkasnam, kami siya marjing langlay, ukun bayade chomi. Utray kanwar jongi Yesus Kristus, man biana kabandagi pop jongi, berjang kaperte barok kawe. Namar kajing shashito makode sajung. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kajing shashito makode sajung. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kajing shashito makode sajung. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kajing shashito makode sajung. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kajing shashito makode sajung. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kajing shashito makode sajung. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kajing shashito makode sajung. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kajing shashito makode sajung. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kajing shashito makode sajung. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Namar kajing shashito makode sajung. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Kupabam jukut. Ngadarwa kami kami berkasnam, kami siya berjing langlay, ukun bayade chomi. Utray kanwar jongi Yesus Kristus, kami biya kabandagi pop jongi, berjang kaperte barok kawe. Nama kajing shashito bakode sajongo. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Nama kajing shashito bakode sajongo. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Nama kajing shashito bakode sajongo. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Nama kajing shashito bakode sajongo. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Nama kajing shashito bakode sajongo. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Nama kajing shashito bakode sajongo. To isne yangi biya kaperte barok kawe. Nama kajing
syashitam bako desa jongo. Doi sene ni bida ka pertai barok away. Namar kajing syashitam bako desa jongo. Doi sene ni bida ka pertai barok away. Namar kajing syashitam bako desa jongo. Doi sene ni bida ka pertai barok away. Namar kajing syashitam bako desa jongo. Doi sene ni bida ka pertai barok away. Kokpa bamjukut ngatar bahame ya kame berkasnam kamen sia marjing long play ukul baide jongme utrai kan rar jongi yo Yesus Kristus ban biana ka benda ki pop jongi berjong ka perte baro kawe Namar ka shashi tama ko disa jongu. to isne ange बढ़िया ka perte bamshito Namar ka shashi tama ko disa jongu. to isne ange बढ़िया ki bapang bashito Namar ka shashi tama ko disa jongu. to isne ange बढ़िया ki bapang bashito Namar ka shashi tama ko disa jongu. to isne ange बढ़िया ki bapang bashito Namar ka shashi tama ko disa jongu. to isne ange बढ़िया ki bapang bashito Namar ka shashi tama ko disa jongu. to isne ange बढ़िया ki bapang bashito Namar ka shashi tama ko disa jongu. तो इसने आगे बढ़िया के पपांग बाशितो Namar ka shashi tama ko disa jongu. तो इसने आगे बढ़िया के पपांग बाशितो Namar ka shashi tama ko disa jongu. तो इसने आगे बढ़िया के पपांग बाशितो Namar ka shashi tama ko disa jongu. तो इसने आगे बढ़िया के पपांग बाशितो Pa bom chukut. ngatarwa hame ya kame berkasna kamen sia marjing long play ukun baide jongme utrai kan rar jongi yo Yesus Kristus pan biana ka banda ke pop jongi perjong perte baro kawe Namar kajing syashitam bako desa jongo Doi sene ni pada ki bapang ki bashitam. Namar kajing syashitam bako desa jongo Doi sene ni pada ki bapang ki bashitam. Namar kajing syashitam bako desa jongo Doi sene ni pada ki bapang ki bashitam. Namar kajing syashitam bako desa jongo Doi sene ni pada ki bapang ki bashitam. Namar kajing syashitam bako desa jongo Doi sene ni pada ki bapang ki bashitam. Namar kajing syashitam bako desa jongo Doi sene ni pada ki bapang ki bashitam. Namar kajing syashitam bako desa jongo Doi sene ni pada ki bapang ki bashitam. Namar kajing syashitam bako desa jongo Doi sene ni pada ki bapang ki bashitam. Namar kajing syashitam bako desa jongo Doi sene ni pada ki bapang ki bashitam. Namar kajing syashitam bako desa jongo Doi sene ni pada ki bapang ki bashitam. Koblai bakut, koblai badan bor, koblai bain sunam. To isne ange बढ़िया का परते बरो कवे. Koblai bakut, koblai badan bor, koblai bain sunam. To isne ange बढ़िया का परते बरो कवे. Koblai bakut, koblai badan bor, koblai bain sunam. To isne ange बढ़िया का परते बरो कवे. Kalitani jang kajing snake jing blay. Kajing snake jing blay ka bakal soy na kasya mok pa bom chukut. Doi snake ni pada ka परते pertai बरो कवे. Kajing snake jing blay ka puram ba kraw tam. Ya ya kajing kraw chume. Kaju bab ngashania hame. Ngashania hame. Kajing snake jing blay kajing maya bom la shempang. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ka ompolu ba ka soy na kajing maya jang ka trinity ba khut. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ka bom la ba shempang da ki blue ne da ki angel. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba mi kajing imbat kajing kemen. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ka ba kham kor banya ka beneng. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ka tlong ki kam phala ba ki jing phala baro. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ka ba kan thup ya ka perthai baro ka wei. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba wan hiar sha ka perthai ka tur ka tin bala wan long do. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba mi na ka din mong ka da nu do jisu. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba dan hapo ka da nu do jisu ba da jing snake kham tam na ki nong pop. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba dan ka yu kharis ba khut. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ka ba sangi ka balang ba khut. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ka baptisma ba khut. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba pan man hok yang ni. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba sanrani ka jing im jang ni. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba kadop yang ni kham tam ma temer ka jing yap. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba ayangi ka jing im ba ne junam. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba dan ka ban ni haman ki penta ka jing im jang ni. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ba ya dayangi na ka ding du job. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ka atyar ka jing kala ka ba mut ki nang po ba e donut. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ka jilingo ki angel ba ka jing bom sham phang ki riu khut. Ngashania hame. Kajing snake jing blay ka bom
kajing pomla champai kajing mayao play ngashania hame kajing snaging play ka basing na kajing jenchar baro ngashania hame kajing snaging play ka tulong kajing subat kajing kemenjongi ngashania hame kajing snaging play ka bakhodingi na kajing sudasha kajing imba shisha ngashania hame kajing snaging play ka bakan thubya baro ki mati jongu ngashania hame kajing snaging play ka pasnya jong baro ki jentha play ngashania hame kajing snaging play ka babaro ngiyo jing isne ngashania hame kajing snaging play kajing tengen batyangi kito ki baling amen sim ngashania hame kajing snaging play kajing kermen kito ki batu jing kermen ngashania hame kajing snaging play kajing jatha kito ki basyam jenjar ngashania hame kajing snaging play kajing pelai na ki khlam ngashania hame ko snamat ko batoy na kadano jong jisu banong kathme kajing snayingi ngashania hame ko snamat ko batoy na kadano jong jisu banong kathme kajing snayingi ngashania hame ko snamat ko batoy na kadano jong jisu banong kathme kajing snayingi ngashania hame. Eucharistic Jesus, we praise and thank you for bringing us together in this beautiful hour of prayer. Thank you, Lord Jesus, for all the blessings which you have showered upon each one of us. Thank you, Lord, for accompanying us all throughout this day. As we are in your presence, we place before you, Lord, all our personal intentions of this retreat center, our parish, our communities, and our school. Loving Jesus, we also especially remember and pray for the forthcoming Bible convention and all these preparations. Jesus, be with us, and all the people, those who are going to participate, attend this retreat. Jesus, let there be wonderful miracle and good experience for all the people, those who are coming in to join with this retreat. Lord, we pray for our fathers, Father Joby, Father Roshan, Father Nicholas, the sisters, the co-workers, and all those who are associated with us, and all those who are working with us and helping with us. Jesus, bless each and every one of us. Fill us, Lord, with your divine spirit, so that our presence in this center be a blessing to the people around. We pray for, especially remember and pray for our Dolin's brother who died because of accidents. Jesus, we ask you to forgive all his sins and accept him, Lord, in your heavenly abode. Bless his family, his wife, children, and all those who are loving Jesus. Support the family and be with them, so that they will, in this time of sorrows and difficulties, let them experience your presence. Jesus, we also pray for all those who are sick and suffering, especially all those who asked our prayers and all those in need of our prayers. Extend your mighty hand upon them and heal them from all kinds of their ailments. We pray for all those who need of our prayers just now, all those who are at the point of death. Give them, Lord, a repentant heart. We pray for all the children, those who are unwanted and wandering in the streets, those who are no one to look after. We pray for all those who are suffering with HIV/AIDS and all kinds of contagious diseases. We pray for the youth, those who are addicted to drinks, drugs, sex, and all kinds of bad habits. We pray for the people, those who are searching for their life partner. And we pray for the people, those who are jobless. Loving Jesus, we pray for our diocese. We pray for our bishops, all the priests, religious, and the faithful, those who are in our diocese. Bless each and every one of us. We pray for our own family, those who are away from us. Grant all their heart desires. Bless them with good health of mind, body, and soul. We pray for our parish and all its various intentions. We pray for our school, our teachers, parents, students. We pray for our retreat center, Bible convention, inner healing retreat, and all other activities of our retreat center. Jesus, be with us and accompany us and bless each one of us, and bless all those who are coming and participating in the retreat. Once again, surrendering each one of us, our personal intentions of this retreat center, we raise our heart and our hands towards you and we praise.
Hallelujah, hallelujah, Amin.